Gas nih. You got me fucked up, I don't know what's up. Pour that shit in my cup, we bout to turn up. Crank this shit up so loud, sounds like we're sold out. In front of a whole crowd, we lose control now. I'll take this shit too personally. Everybody got a different version of me. Everybody gotta be learning from me. Everybody wanna be working with me. And I feel like there's uncertainty and urgency to find out what you wanna be. But honestly, we change our minds constantly, so stop and breathe to find out who you wanna be. Subscribe je bawah na. Like, comment bawah. Like, comment, subscribe. Oh, taruh hile. Selamat datang di Paramonobi. Jadi hari kini wak kemenaikan layang warna biru putih sana. Di kakak badai untuk sana. Gas nih. Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Oh senangnya, aku senang sekali. Kalau begini menjadi berusaha menjaga kejadian. Matahari menyinari semua perasaan kita, tapi mengapa hanya aku yang dimarahi? Jadi sana layang putih biru wak ala naiknya sana kau banebi suruh mau manjab lagi meloro yang sana supaya lebih tinggi. Tu dapat angin mantap sana. Ketika tinggal mengambil saya sana. Lihat mana orang diangkit bang. Mana dia nang dah? Enggak. Oh, biar. Kayak ni. Ampun. Yang mati kau betul. Maku ni. Ini ngana. Ngana pelan lo nah. Ini kau ni nak. Ya. Tak ada badan ni.
Ang tolong na macam kasarol ko yan. Sekali tu buat abang. Iya. Baca leh. Itu mana nanya? Ma. Kawak mana yang rasta lihat sana. Sedang mau siap-siap panu mana yang rasta. Ingin lihat ke sana. Ini dia sana. Menembok estate ke sana. Layang ko Capia. Baik naman ba? Ano bodoh? Jadi untuk menanyakan tahu sana, lanjut di part selanjutnya sana. Untuk sana yang belum subscribe, silahkan di subscribe sana. Untuk kalau ada pesan, kesan dan saran, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar sana. Sampai jumpa di video selanjutnya sana.